Novi dron kompanije DJI pod nazivom Inspire One dolazi na tržište s mogućnošću snimanja 4K videa i fotografija rezolucije 12 megapiksela. Uz novi dron na ovogodišnjem CES-u u Las Vegasu DJI predstavi ručnu inačicu istog gimbala kakvog se koristi za stabilizaciju kamere na Inspire One modelu. Kamera ima Sony Exmor senzor veličine 1/2 inča sa objektivom ekvivalentnog raspona od 20 mm i blendom 2,8. Objektiv se sastoji od 9 elemenata raspoređenih u 9 grupa, od kojih je jedan asferični, a također se odlikuje filterima protiv disorzije i UV zraka. Osim JPEG rezolucije moguće snimati i RAW fotografije, što je kao i kod prijašnjih inačica olakšava njihovu obradu. Tu su i 3 načina snimanja. Jedna fotografija rafalna s mogućnošću 3, 5 ili 7 fotografija zaredom, ali je tu također moguće snimati i timelapsove. Što se tiče video snimanja, kao što smo već spomenuli, tu su standardna HD rezolucije, ali i UHD, odnosno 4K s rezolucijom 4096 x 2160 sa 30 frameova u sekundi. Za razliku od prijašnjih Phantom Vision modela, a isto kao i kod skupljih DJI dronova, nakon poljetanja stajni trap se podiže kako bi kamera imala mogućnost snimanja u punom krugu, što kod Phantom Vision modela nije bilo moguće. Ova letjelica teška je 2935 grama, odnosno gotovo 3 kg. Maksimalna brzina u idealnim uvjetima bez vjetra je 22 metra u sekundi. Brzina uspona i spuštanja je 5, odnosno 4 metra u sekundi. Maksimalna visina, možda će vas začuditi, ali je 4500 metara, odnosno 4,5 km, dok se dronom može upravljati približno 18 minuta sa jednim punjenjem baterije. DJI Inspire One dolazi u kombinaciji sa odvojenim daljinskim upravljačem za kameru i gimbal, da jedna osoba upravlja letjelicom, a druga upravlja kamerom.